Aliyev mi o mu? Aliyev bu. Aliyev. Ha, tetik jana garajda turgan jeri. Ha, bunu ahvalın qaramda. Qanday bo'ladi ham bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun büyük buni qara. Shu mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak a. Ariqni üstünde turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sotqa verirler. Nurbek Suyunbayev, şunu bir özünüz bir kozumerge alsanız ha. Barık buna kanalizasyon ve çıkan. Voyenkomatda podvalda oturuşat. Bunaqa qanday sot tattaqa zdание ekan. Kirgizib semuli emetib qo'ysa, artistlarni ırdaganına da жақшы. Soğan Nurga öldü tamam. Yo'q, ağaç aka charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Buna qara aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tazala qara. Ya Muhammed, qancha uy birli bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Navay'dan başlap avtobüse Osmanoga çeyin alıp çıkıp ama yoldu kengeytip trotuarın amına o arıktın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşunda mı da приятный olur. Oşunda buna köçük hiç kim жүрбөй kalады. Leylina, Kurmanjan'da Atkay'ına özge hiç kim. Onu sentralny yol болып kalады da. Oşunu bir sunuş belgileçe, makul bu? Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Alloh yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zaявleni tashlaganman. Vallahi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan. O'chirim bor. Endi mana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bol, beremiz. Chakraz abi 2005'lerde qarab. Siz emege birinci gün barın. Birinci gün barın. Makul bu? Pandemiya kuni barın. Ben çekin qaraştırıp bereyim. Makul bu? Belki biz uylar buzilib ketib ko'char qoladi. Demene. Qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilar. Yo'q, endi asha chek berganimda Roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chechbergilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki bor, Jo'bat ko'chasida. Ha, qanday seja? Salomasiz. Qanday sejaka yaxshimi? Yaxshi o'zingiz qanday charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shag'al kelaman desam kelmadi. Kecha jam. Sizga tashlab. O narqi mektepdagi bardak bo'lib ketdi. Ko'rdingmi? Koreya ishtiyoq qoldi kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kuch quvvat. Maqli jigi bo'ldi, jasab beradi. Siz 3 soat uy vardı, 6 metr buzib ketdi. Ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Bu Jo'bat ko'chasida. Ava. Ani barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qaytib o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh etiga o'zi ko'chish kerak bo'ldi-da, ayo qo'ptu yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen ariqning üstüne salibsinglar-da. Ariq chetida bizki boyki. Ya. Ariq bu chetida 6 metr kirdi. 6 metr uyimiz bo'lsa. Yok, siz ariqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem ariqning üstüne uy salib olibsiz sizchi. Bu meni uyim emasmi? Qaysi? Jana meşten keyinki 3-üncüyü de aytdingizmi? Halkachaning ichidagi. Az ko'raylik barib. Moda ariqning üstünde turabı? Bunda kanalning üstünde oturadi. Gördünüzmü? Bunday da sizin uyingizdagi. Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun uy. Buna qara. O'sha mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Mizamsiz. Ya. Bo'lmaydi. Buna qara ariq to'lib qoldi. Ertaga sel kelsa o'zlarini chayadi. Barın alışmamız gerek biz. 6 metr uzadı 6 metr. Tetaqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada so'ganda. Mordag'i eski mesta tetaqa turadi. Ya. Assalomu alaykum. Alaykum aka. Qanday yaxshimisiz, yaxshimi? Boshqa Yolg'izga qachon yozilsak bo'ladi? Ponedельник, вторникdan. Vtornikdan soat qanchada? 9dan kelaveradi, 9da o'g'lim. Vtornik 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Baliq. Prям üstünde. Bu sizin участокmi? Bucakta Tölökön ilgili benser çıkılav. Ya. İlgili benserle Tölökön benser. Bunlar sizin uçaksınız. Benimki mi şu an? Bu заброшенный Tölökön benser solun diyor. Tak, mo aytam o. Ariqning üstünde da. Ya. Arıqning üstünde. Açacak ince. Ariqning üstünde. Bunu qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olgan zaten? Bu Tölökön benser. Ya. İlgili Tölökön benser. Hey. Az o çoğursa bu az bir gektir yer. Hoş bu. Boş durar. Buna raddom. Bizim
Bu poliklinika. İştebeydi. Joy işleydi. Bular arzu ekotan işleydi. Ya. Radomda işleydi, poliklinikada işleydi. Aynen. Kalgan işleydi, polis işleydi. Son jereken de bul. Bir gektir. Ya bir gektirden koy. Bul jer. Bul jer getir 1.8 çıkart. Даже больше. 2 hektarga жақын çıkart. Ya. Так, bizde bu sos obyekt, bravo. Sos obyekt. Prямо şehrin centrinde. Balisa Fırat'ta balisa Так, bu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi endi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жер ема? Заброшенный. Ya. Ahval o'zidan jar ekan. Так, buni qancha ishlasa bo'ladi ema? Аварийный ekan da полностью ile turib. Полный под снос. Bunu tavırlarından alış gerek tanımasız. Полный под снос ekan da bo'lchi. Bu жерде срочно Skor keltiramiz degan. Ya. Bu skor at kelamiz dedi. Yo'q, atves javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chasning bo'lib ishlaygan hali. Ya. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki emniyet uçak koşursak bulut ekan da sos obyektlerde. Ya. Жолго жакын. Набайга жакын. Жолу жақын жер екен. Kurortlu yer değil mi? Ya, kurortный жер екен. Бұл жерде işletişimiz керек екен. Ay, не қылып істесек? Бирок жер муниципалитет биздин жерде. А? Мына биздин шаардык роддомдогу жанагы эки агай жүрөт го. Бирөө кардиология, бирөө терапия жана повышение квалификация. Ошолорго берсекчи. Бул ошолорго берсек. Муну биздин роддом талашып жатат. Ошол жерде берсек, ремонт кылып иштетсек болот да. Na Radom'da Жер таппай жүрүшөт. Ya. Bu Radom'da göçüş atırsa. Ооба, көчөт биз. Азыр нар жакты даярдап атпайбызбы? Азыр шаардык роддомдо 2 чоң корпусун 2 адам эле отурат да. Bir korpusun terapia kardiyologiya, ikinci çoğun korpusun повышение квалификация. Oşuları çağırabız, bular bari oşuca köçet, radon bolboyt bu jaktaçı. Emen çakırıcı saat emege. Kim var? Adilet. Jana Glavaraç kim ele? Yok, bizi. Şayatbek çakırılaç. Buna dağı nizakonu durad eken qaraç. Ya. Саламатсыз папа, кандайсыз? Бул эмне болгон эме? Chasning, Balokon çastı balisa. chasning. Значит, ушуну Мухаммедтики бул? Жылдызга? Так, Жанбай, значит, биз азыр ушуну тетигемеден баштап полностью канча үй бар, канча түтүн бар. Санап чыгып туруп мана көчүш керек экен. Так, значит, азыр арык бияктан өттүбү? Bıyaktan getir ben. Meksika var aslında. Азыр айланып жана мечитке барат, а? Так, оларды алыш керек экен мынаке. Эме, Жанбаевич, Жанбаевдин баласы. Көрдүңүзбү аларды? Полный алыңыз үчүн астын жолду. Бул азыр эмеге чыгабы көчө? Навайга чыгат, а? Олар полный алгыла, көрдүңүзбү? Мына второстепенный көчөлөрдү бир сыйра карап кеткиле, макулбу? Могуларды карагыла, совсем жолго чыгып алыптыр.
Je trotuarı yok. İki betinden çıkıp dur. Gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol gelip olsanız gerek ha? Yok, Can Bey. şu benim kattayım ben işe. Da. Adam niçin katlasanız almadınız? Ana metre çeyne çıkanca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da ete kaçın algıla. Onu da algıla. Iki betmeden. Bundan bu onu da karagıla. Gördün mü ki? Takansı da ete kaçın. Tırspeni. Agrajente ete совсем çıkıp alıptır. Gördünüz mü? Bütün alıp kompleksten karab aldırgıla. Joldasın. Onu algıla. Bu yerga trotuar kerak ekan a. Aa. Bir jagına lazım trotuarda, iki jagına bu. Ya. Ha, bir taşlaysiz bu yoqqa daqa. Buni yoqdan qilsa bo'ladi ekan. Tetikda mamlakatga kedim. Ya maktabga. Qaysi? Ova. Tak. Qani qaysi yerdan nima topsizdiki? Arqqa solibsiz da javob. Men aytdim-ku buni. Olardan pul olish kerak-da. Ha. Sizniki qaysi? Manavi? Bu ariqning ustida turasizda buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Ariq. Ha, buni. Qani ariq? Bunaqa asti u? Üstüne at salamiz aka. Srochno olish kerak sizni. Buyog'i uyda buyog'i biz. Tushundim, menim niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Üstüne at salamiz aka. Yo'q, men jana qalpaytib o'tmaysiz. Yo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Buni ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytmaysiz jo'nla. Ariqning ustida turaman deb. Buna ariq buna. Buna o'zi ikki yaqinda ko'chat buni. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlarini qiyin dema. Sonda jaraqa ketganlar. Aymi? Ha. Ertadan kompensatsiya so'rashadi. Uyim jaraqa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar degan. Mondil olib qo'yinglar mana. Tetiga, ya topikmi? Ha? Mana aylanib chiqadi. Kecha men bu uyda kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim-da. Ariqning ustida desam, yo'q qalpaytibdi. Ajaka qanday yaxshimi? Yo'q, men ariqning ustida emasman deydi-da. Yerni tayyorlab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga qattiq yozib, shu bütün mana обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canboy, siz shu yerdan o'tishlarni aldira olmadingizmi? Hozir Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak-a? Voy, sonun ko'chakka buni ochib qo'ysak-chi. Ularning barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, ati. Bu Jopas. Ya, Jopas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim Jopas. O'shanda kanalni ati o'sha Jopasib kanal demoqchim. Kanal demoqchigan o'xshab. Jopas kanalı. Jopas kanalı. Buna ограждениeni algıla. Bu ограждениeni algıla. Canboyevich, ko'rdingizmi? Bitta aldırmaz. Açık qo'ysin. Bu kamokda assın buni. Ularda assın barlig'ini. Aqlmi? Tap-toza qilib demetib qo'ydi. Ha. Tuz chiqsa bo'ladimi Navoiyga? O'sha oldi. Tuz chiqsa bo'ladimi? To'rtta beshta uy bor. Magazin bor, nimadir. Ruchunda. Chiqsa ko'ramiz. Tuz chiqsa bormi, emi? Возможность bormi? Buna yo'lni ochish kerak ekan, ko'rdingizmi buni? Tuz Navoiyga chiqish kerak ekan. Ya. 6-7. Ya, mo'larda alg'ila ko'rdingizmi? Eski stroyen tepkinde turadi. Mo'l bari ko'chibdir. Mana ko'rdingizmi? Ha, yozib beribsizlar, ha? Ajaba qandaysiz? Yaxshimi? Desa yaxshimi? Bola chaqa tinchmi? Tug'an nur qo'yib tamommi? Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Tak, mo qancha metr? Ha.
Ha, sizin uy mu? Ha, jo'ja kirmaymiz ava. Ha, bunaqa chiqib olsa. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zimizga. Ajaba, qarang, to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz, ajaba. Bu otam zamonida 71 kelib shundan beri turgan men mardasiman. Mana shu stoldan eski o'rnib turadi. Uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerga. Yo'q, ajaba, mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz, yo'lni kengaytiramiz, ajaba. Ha, qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Жол бар, o'zingga tushasiz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozning ko'chasida bu? Ha. Ajaga assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nisa yaxshimi? 11 chiqdi bor. Bor, ha? Бар, bil bo'ladimi? Так, мы уже bittu, jettu, nimaga? Ya. Ha, men uchun ham aytib qo'ydi. Өткөндө бир эки күн келбей койсок, тоз үй субботаны эскертип субботага келип бияка чейин алабыз. Ey, moyagacha. Алла мунун баарын билет канча келет. Bergensinger, ha? Ооба, берип эскертип чыкканбыз. Nurbek Suyunbayevich, men o'lcham ne oldu buna? Geçti boyunca. Başlaştı o? O geçe gelip şeyde söylemişik ki ondan bilince. Ha. Saat 9:30 men chaqirib qo'ydim sana, glavvrachda. Shayatda, ma'qulmi? Moradim bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday lavozim, ne qilib? Ayda bir radom bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Territoriyasından bu. Hava territoriyasimi? Bunu bayağında sizge girip deputatlar hem baş doğru geçmedi. Biz bunu birinci aprelin cıldıral degemiz alacak kaç. Aa, buni jildiramiz. O ana Jo, or- sizge gelip suranışı Ha, shu tushundim. Bu yoqqa cheyin ko'chat. Ha, bu yoqqa cheyin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib yergacha alsin. O, mon aldirlar, tatnaqa qilib, современный qilib quramiz-da. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Demdishmi, yaxshi, boshqa qadishmi? Qara, bu ariq bar mon aslında. Ha, все, al. Jo, mon полный alish kerak, buni ariq tachish kerak. Ya. O, endi qanday qilamiz? Bu texnika kerak da saga, ha? Saga emi, ya. Bilemem men, kanalda achish kerak da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'ldan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozorda ishlab o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'e ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalag'anni, qara, buni tozalab texnika olib kelish kerak-da. Ya. O'zingiz yasaysizmi? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi-da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida. Qancha ushiga ruxsat berdingiz deyim-da? Yo'q, buni Zamrek bosh, siz bergansiz shuni. Mana qara. Bu yerda emas bu. Qancha ush kanalning ustida soladi. Ya. Mana qara. Narxlar почти to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, azalqani hech kimdan subota ertang birisini olib salmaysizmi? Буга 3 күндүк эскертүү деп койгонбуз да. Yo'q, bu hoji 2 yil bo'ldi buga. Ала беребиz. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz yazmışız. Oğullardan bereli, ekspert bereli mi? Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salinglar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochib Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'zni qaytaylik, ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, büt chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Moda chiqqan, ko'rdingizmi? Buna ariq почти to'lib, ariq yo'q ekan почти. Ya. Tütüge tan qolamda, qancha shu ariqning ustiga soldi deyim-da. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak, baldar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchide bo'lsa-chi, полный sel bosadi-da. Bular da konsa chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular par o'ngdosh kerak ekan, qarachi. Ya. Buni asli bor, ko'rdingizmi? Mana. Azamat qanday kech?
Mına görüңүзбү? Ben полный подснос. Тазалап ушундай желкен эм болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эми кана оборона. Улан. Оларды алдырыңыз, менде жестяный цех бар экен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ачсын. Кара мына. Мына алдыр машинени. Кара, бу жакта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт жолду ачыш керек мына, до конца этияка чейин. Мына көрдүңүзбү? Жерден кайтып жол пайда болуп калыптыр. Нарактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен до конца, көрдүңбү муну? Курманялыкка качып параллелде го нерсе. Ооба. Жакшырып койгондо жакшы болот эле. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, баардыр бир жолго. Баардыгы весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма козапайларын бар. Оларды алды, тазала кара. Олардын баардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Көрдүңүзбү мынаны канализация могу? Я. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Муналарды наоборот, Абдуалиевич. Олар бүт дөңгөлөктөрдү алып, эски, старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный стена кылып, татына кылып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мына 50-жылкы дөңгөлөктөр болар барды. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү? Мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Буларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный стена куюп, асты үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Тууган урок, эл жут аманбы? Ana amin, tınçlık. Amin. Eng oliy ne'mat tinchlik ne'mati. Allohu akbar. Tinchlar va javob bola tinchmi? Buna ko'rdingmi? Buna bardigi. Nurbek Suyunbayev, shuni o'zingiz bir ko'zamalik olsangiz, ha? Buna bardig buna kanalizatsiya nimaga chiqqan. O'sha yo'lni ochish kerak bizchi. Buna ko'rdingizmi buni? Eski straniyalar narjoqda bo'lsa kerak. Buna gördünüz mü? Buna şu yolda açık gerek de. Buna yolda açık gerek biz. O iş kendine gelmiş. Abda gel buna. Gördünüz mü? Buna açık gerek. Nurbek Suyunbayev. Gördünüz mü lan? Bu yolda açsa kanday sonun болады? Samir Başoviç. Kadastır. Şunu taktağılaça. Şu yolda açalı. Bunu jıldırışımız керек. Bunu jıldırıp yolda açıp verelim. Erten kakras. Жана перестройка кылганда тез чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланыпчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, анда эле алган жоксуңар. Биз азыр мынабу жолду ачканда ушул жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да. До конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү муну көчкөндө эметет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Каныбекович, муну проектисин карап бериңиз, э? До конца эмеге чейин. Проекттен 6,5-6 метр качырганбыз. Анан Анан запор кетет. А вообще отлично как раз. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкунар старашка тапшырма бердим, ал укпай койду меничи. Макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко берилер. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç podvalda oturadi. Gördünüz mü oturgan ahval? Bizim özümüzdün monda жақсы жерлерimiz var, жеке менчикке берилип кеткен. Мына ушуларды алып туруп маданиятка бериш керек көчүргөн үчүн. Жүрүңүз көрүп. Şurma şey buna. Ооба. Мына же өзү иштетпейт, же бирөөгө бербейт. Караң мынакей. Брошенный да мына. Мына татынагай кылып, оягын ачып, бир порядок жасап туруп, маданиятка берип койсо кандай сонун көрүк болот. Караң мына иштерин караңыз. Мына. Мына кара. Мына кара. Ушул жер мен билгенден бир 15 жылдан бeri турат да. Faiz bulgandan beri şun. Ya. Yarım atışıyor. O men bilgenden 15 жылдан beri ушул здание кыймылдабай турат. Аябай мына маданиятка керектүү да. Жүр көрөлү тагынан. Я. Туристик объект кылса болот. Мына көрдүңүзбү? Бул каким-то образом жеке менчикке өтүп кеткен да. Документте. Я. Материал көтөрөм. Мына кара кандай сонун жер маданиyaткачы. Биздин маданият отурган жерин көрсөңүз вообще подвалда отурат, сырость. Мурда эме болгон, военкомат болгонбу? Военкоматта подвалда отурушат. Мына кара кандай сол татагай здание экен. Киргизип семиле эметип койсо артисттин ырдаганына да жакшы. Акустика жакшы. Ушул жер мен билгенден бир 15 жылдан бери турат да жабыкчы. Я. Я, буягында да зданиясы бар, карачы. Я. Арыктын үстүндө турат да бул, Мына карачы, арыктын үстүндө курган мына. Я. Сел баскан эметти мына, карачы. Мына бүт барды мону кара. Арыкты тазалаш керек, мону алдырыш керек, мына көрдүңбү мына. Көрдүңбү, арыктын үстүнө салган. Мына. Мына карачы. Вот это арыктын үстүндө турат экен да булар бардыгы. Я. Жок, мына арыкты тазалаш керек да, кантип тазалайбыз арыктычы? Я, доступ жок. Бул башка объект го деме тилерден. Я. Я. Да. Ушул жер боюнча культура талашып, мына жерди биз өзүбүз алышыбыз керек. Арендага отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, азыр прокуратура соттошуп бүттү бул жердичи. Кара, мону алыш керек, мына көрдүңбү, мына эмеде турат. Моягында да бар экен, Кандай кооз жерлер. Ушу мэриянын баласында болсо кандай сонун болмок. Я. Булар могашты го деме? Yoksa araçta. Ээси ким? Esi bilbeyken. Ээси ким эме? Кадастр. Ээси ким? Navgulak. Жок, Наугуляк. Я. Navgulak'tan başlayalım. Наугуляк ар жак, Кандай сонун мынакей. Бүйдө Куран окуй турган жер бар беле, мурда. Здравия желаю. Товарищ
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тыңшылабы? Сіз? Охрана, а? Саат қаншадан? 9-дан баштап па? 6-ға чейин. Кадой күндөрү. Мындай күндөрү 7-ге. Эме қандай? Елдің посещаемость қандай? Көп платный ба? Платный, Қанша? 70-тен болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Бизге түшү керек. Я. 7 жаштан 16 жашка чейин 50 сом. Эй. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нурбек Сүйүнбаевич. Мен түшүндүм. Мен культура болгондо деле биздин жерде. Бизде эле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Арганда. Ну, допустим. Көп чыгат да. Канча? 100, 200, 300. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошо эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңызчы тең көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Кетөлүштер. Бул тей жактан до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницаны мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цыкырлар көчүп кетет. Ооба. Жабдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтовuz, Оштугу. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сіңер да. Бейік, а? Ажым, қандай жақсы ба? Жақсы. Мына ең биік жер ұшы жер бе? Я. Жо аяқы бол. Ал жақ бол бойды. Сонына кен. Я. Я. Кетігі Саидова. Амир Темірова. Алиева, нарқы Амир Темір. Алиева ашылып қалды. Же Алиева ма еме бе? Алиева бұл. Тетік жаңа гаражда тұрған жер, а? Мына мечіт, а? Ем көрінеткен ашылған, жолдарына. Жолдар ашылған ем көрінеткен. Қана жүріп, тияққа отырып, Құран оқыйлы. И давай жұмысқа кеттік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Hacı atқан Allah'ım. Ошол оқыған кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон сокторду пайгамбар Мухаммад Мустафа алейхисаламдан баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандардын мактана баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын мактана баштады. Ошонун катарында ушул жерде 10 миң деп отурган бир туугандарыбыздын өтүп кеткен чоң ата, чоң элерине, тайта, тайлет, ата элерине багыштадык. Жаткан Аллахым ошо өтүп кеткен маркумдарга 5тен орун бер. Билип билбей кетеден көйүнсө Аллахым өзүң кечир. Караңгы көрлөрү жарык акырет тарап атпасын. Жараткан Аллахым өзүң уада кылган Фирдаус 5тен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламга мүрзөлөсүбүз Аллах таала насип кылсын. Роббана тафидуна хасана
ve fi rahmet hasena hine azaban nar bi rahmetika erhamer rahim. Allahu ekber.